pa da vidimo najzanimljivije detalje. Evo nas u prvom poluvremenu udarac Lazevskog, igrao se 4. minut, odmah nakon 6 minuta u 10. Nakon što se lopta odbila od Ćovina, završila je iza leđa Braća i Partizan tako u 10. minutu poveo sa 1:0. Prevrla ta lopta, Brać nije mogao zaista ništa nakon ovog odbitka više da uradi. Golman Hajduka iz Kule, videli ste onaj detalj iz prvog poluvremena kada lopta pogodila pomoćnog sudiju. Sada ovde su skok Čovila koji je šutirao pored gola, zatim Lazar Marković pokušaj da loboje golmana Hajduka, nije uspeo u tome. Onda onaj pokušaj Bubala kada je Rnić uklizao i zaštitio svoj gol i svog golmana. Evo nas sada u drugom, mnogo boljem i sadržajnijem drugom poluvremenu. Lopta stiže do Markovića, pogledajte sada ovaj njegov trk po atletskoj stazi, prevario je tamo Mujdragića, uposlio Tomića i Partizan samo nakon 2 minuta igre u drugom poluvremenu duplirao svoju prednost. Još jedan put pogledajte kakav šprint, kakav trk Markovića, Tomić je to lepo pratio i najbolji strelac Partizana postiže i drugi pogodak na ovom meču. Sve je urađeno sjajno, fudbalski, tačno, precizno, matematički. Onda udarac Hadži Bulić iz 53. minuta. To je bio prvi udarac u okvir gola, zatim onaj dobar pokušaj Bubala. Zatim Medo Kamara šutira za malo pored gola, onda je sjajan prodor Aksentijevića, usledi udarac Saše Ilića, međutim Bubalo Brać je bio na pravom mestu i zaštitio svoju mrežu, pokušao kasnije i Kamara, ništa od toga. Dakle, na kraju u okviru 5. kola, ponovimo još jedan put, Partizan uspešniji od Hajduka iz Kule rezultatom 2:0, Tomić 10. i 47. minut, vidite 24 šuta Partizana, odnosno na 11 Hajduka. U 8:3 u kornerima, što je veoma zanimljivo, posled lopte takođe na strani Partizana. Dakle, 5. kolo, Partizan Hajduk 2:0.